Ndashaka ko dutabira Imana kabisa, tubeka batabira Imana kuyegereze aba ya dunia itapita, wenyewe tumikone safari yetu inakama moto, aliyeanzisha ni Yesu mwenyewe. Ndivyo tunasema tutaendelea, japo tuna vikwazo
kandi iyo hari igitaramo iyo bazagira nk'igishika kaza kumva kubwoba kumva ibintu uzaba ibindi bintu kandi ko numva haba igitaramo gituje kwa imani tutaona nchi yetu ya hadi sio bali nzuri sana majaribu yatakoma kwa imani tutaona nchi yetu
natambuka imbere atuyobore mu ndirimbo ngufi dukomeze dutanga ituro hanyuma turaza kubabwira gahunda zikurikira. Karibu. Harabakurushije amajambere ariko ya Yesu ntiyahebuje. Erega ubutunzi ufite mu ijuru bwo ntawabugura nuko bungana. Harabakurushije amajambere ariko ya Yesu ntiyahebuje. Erega ubutunzi ufite mu ijuru bwo ntawabugura nuko bungana. Harabakurushije amajambere ariko ya Yesu ntiyahebuje. Erega ubutunzi ufite mu ijuru bwo ntawabugura nuko bungana. Bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye. Uyibare tusige erekana imyinshi yo gutangaza. We
murakoze cyane.
mbabwire bakababesha ngo mugiye gushakwa mugiye kubona abagabo naho bari mu kudufatira mwami Yesu naho bari mu kutubwira ngo ndora umugabo wabaraje ikinyoma kugira ngo kuma akwengeshe mwirinde abahungu banone mwirinde abahungu bari hano Kayore mwirinde ababandi bari Giturayi na Gasarani mwirinde ababandi bari Nairobi timukaza mugenza ubuhanuzi kaho ubuhanuzi kandi kuva kera tibuza mugenzwa ubuhanuzi tibuza mugenzwa yeme nimubona umuyumva aranazira batangira kwinjira mu bagore n'abana b'abakobwa muzamugenda uruhunge noneho ndasase mubagenda uruhunge ko baradutata umudendezo wacu ndangirije kuri cyo bari mu gutata umudendezo w'abakristo baseseye muri twe bwihishwa ejo nabwiye abantu ndababwira ngo tugiye gukorera Imana nkabatangiye tugiye gukorera Imana nkabatangiye none kandi tugiye kunezererwa Imana nkabatangiye kunezerwa tugiye gutambira Imana nkabatangiye kwitambira tugiye kubwiriza nkabatangiye kubwiriza tutangiye gusenga nkabatangiye gusenga ushasha kandi tugiye kuririmba nkabatangiye kuririmba semeni amen iyo ngeze mu gitaramo nkakino iza numva novuga ikintu n'ikindi kuko maze kugira agahinda k'abanyamurenge igisirimba kiri mu kuvuga ukamubwira ngo tugiye mu ijuru mureke mbabwire igisirimba ntaco kivuze kitarimo amasengesho uzobyina ariko umunsi umwe wama wuma neza igisirimba kidafite amasengesho ntaco kimaze nimba uri mu gusirimba utazusenga nushaka kubwira umutima wawe ngo nzagenda ariko nzoheka nakanya gatoya bwira umutima wawe ngo ngiye guheka nimba nta masengesho mfite ugiye guheka kwari tumeze nabi dufite akanya gatoya uko dufite akanya gatoya ko kuba hano ku isi dufite akanya gato ko kuba ku isi uko wakubwira imyaka yawe kina nuko wamuvuga ngo mfite iyi myaka ariko wakubwira iminsi usigaje ntiwoyimenya uko twese turi ku isheni turi ku musitari niko kujya kw'abanyeshuri amaze Aline yitambika gutya bavuga ngo Aline ararangije umuntu wese akamashaka ngo avuge ku kiriyo ca Aline bakazavuga nivyo muzamuvuga ibyo nzakora semeni amen
Amen.